Yoya harka fuunee hordoftoonni gurreetu bijalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodhaa galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan please like go'aa viidiyoo gaafa ilaaltanii harki keessan isin ukkubaa like godhaa dhugaa rabbii maali warri yuutuubii gurguddaa malee unu like nun gootanii komentii nun gootanii warra xixiqqoo innaa jechuudha har'a yaada qabadheenuuf innis maayinni viidiyoo kaleessa hojii irratti egaa paartiin lammaffaan gadhiifamee ture mana Abrishitti jechuudha. Bakka argamee kan hin beekamneetu ta'ee jechuudha. Sababni isaa feentii nyaate jechuudha mucaan. Abrish feentii fudhatee jechuudha. Gaggabe jechuudha. Dhugaa rabbii hin gaggabe. Kan inni gaggabeef immoo maaliifi egaa akka beekamu Hermeeraanii gaaffii jaalalaa dhiyeessitee fi turte gaaffii jaalalaa isheen dhiyeessite irratti ugaa keedhaayii jeeni maariyaamin ani immilau diraamaaf jettanii maariyaamin jettu ugaa rabbi kanaa ijoolleen kun maal ta'anii waan sobaafis እግዚአብሔርን ማርያምን እንዴ አይከብድም እንዴ ይከብዳል እኮ እምነት እኮ ይከብዳል ለውሸት ነገር waan sobaaf maariyaamin jettisayu ugaa rabbi kana akkatti nama aarsanii okay diraamaa hojii rakkoon qabu garuu amantii aan kakachuu maaltu fide sobarratti innaa hordoftoota kiyya akkuma beekamu Abrish kufee jira gaggabee jira egaa akka argame viidiyoo irratti hospitaala geessanii jiru paartiin sadaffaan immoo yookiin mana Hermeellaa yookiin mana Abrishitti yookiin mana Ruutaatti gadhiifamaa jechuudha har'a. Inna ni eegnaa jechuudha paartiin sadaffaa maal akka ta'u hospitaala ciisee bulukoosii fudhachaa bakka akkasitti gadhiifama jee yaada yaa'u akkasuma viidiyoo isaanii walii wajjiniin ilaalla. Abrahaam Abrish wanta Abraham wanta Abrish arju Abrish wanta ነው ባሉ Abrish አንተ አረጀ ካለ ሜሪጅ እኮ ወይኔ ጉዲ ፈላ እዩ አስፈራው እንዴስ በጎን እናስተኝ Abrish አንተ Abrish እኔ ጥፋት ሆኖ በእናት አንተ Abrish አንተ ጁለስት አረ በእግዚአብሔር በእናትህ Abrish Abrish ይፈላ አረ ድምጽ አኪም ቤት ልውሰደው Abrish አንተ Abrish አረ በሚካኤል አረ Abrish አንተ Abrish እስኪ ይጠጣ በእግዚአብሔር ወይኔ ጉዴ ፈላ Abrish እስኪ አረ በሚካኤል በእናትህ ቀና አድርገው ሻቢል በእናትህ Abrish ወይኔ በእግዚአብሔር አንተ Abrish አረ እየነቃ እስቲ ትንፋሽ Abrish Abrish ደምስ ሲነፋስ እናስገባለች በእኔ ምክንያት ነው ወይኔ ጉዴ ፈላው Abrish በእግዚአብሔር Abrish በእግዚአብሔር እየነቃር ለመሄድ Abrish አሪ የሆነ ነገር እናት በቃ ኪም ቤት ነው ሰደው Abrish ከኪስዋት አጥሞት Abrish አንተ Abrish ወይኔ Abrish አረ በእግዚአብሔር በቃ Abrish በእግዚአብሔር አንተ Abrish ሐኪም ቤት ነው ሰደው አንተ ሚካኤል ወይኔ አረ ንፋስ አረ በእግዚአብሔር Abrish በመቤቴ Abrish አረ ሐኪም ቤት ነው ሰደው የሆነ ነገር በቃ መኪና አምቡላንስ ጋር ወስድ በእናትህ አንዴ እዩ አምቡላንስ ጋር Abrish አረ ነቃ በእግዚአብሔር አምቡላንስ ጋር ወስድ አንተ Abrish እናስቀምጠው በእናትህ Abrish ካኑ በለከው አረ አንድ ነገር አድርጉ በእግዚአብሔር አምቡላንስ እኛኛ ምን እናድርግ በእግዚአብሔር Abrish አምቡላንስ ጋር በእናትህ ለዚህ ነች መኪናው ነው ታች መኪናው ወይስ አንዴ ቤት ሰሩልኝ ወይኔ ፌንት በልቶ እኮ ነው ትንሽ ይረጋጋችሁ ሄርሜላ ተረጋጊ በእግዚአብሔር በእኔ ምክንያት ነው የሚሆነው Abrish በእግዚአብሔር ንቃ Abrish አሁን ከዚህ በኋላ አላስከፋህም በእግዚአብሔር ንቃልኝ አረ ምን አይነት Abrish በእግዚአብሔር በቃ ወይ ብንወስድ ይሻላል ካልሆነ እንውሰደው እስኪ Abrish ውሃ አረ እንትኑ
እኮ እየመታ አንገቱ ላይ ምናምን አድርግለት አንገቱ ላይ ምናምን አብርሽ ምንም እኮ እየነቃ አይደለም ምንም እየነቃ አይደለም እኮ ኧረ በሚካኤል አብርሽ ኧረ እየነቃ አይደለም ይሄድ ያዘው ቆይ አንዴ እንትን እንዳይሉ ቀስ ብላችሁ ቆይ ቀስ አድርጉ መኪናው እንትን መኪናው በሩን ዝጉት በቃ ሰው ይቀንሳ ሰው ይቀንስ ይኸውልህ ሰው አይችልም እሺ ና አንዳችሁ ጋቢና ግቡ እሺ በዛ በኩል በቃ እንሂዳ ወይኔ በላቸው ለሰውዬ በጣም ይገርማል ዋቀዮ ጎፍታኒ ኡጉማ ዮ ዱቢን ኩን ጃለሊ ኩን ኡጋአቴ ሰሙት ሲናዴብስ ግን ድራማ አዮቴ ሞረኮን ቆፍ ገሩሙ ዋንራ በረተሙ እንጆ ካንራ በረተሙ ማይን ቤክቱ ኡቱኒቲ ቀበኒ ኒቲ ነም ብራጃለቹ ሰጋገሉ ጀቹ በቃ የሆነ ብልግና መለ ዋንቲራ በረተሙ ዋንቲ ነጋን እንጆ ኡጋ ረቢ ከና ቪዲዮ ከነራ ጀቹ እና ሩታ ረቡን ትሻይጎ አደም ጫታቴ ጋፍ አከስቃይ አገርሲስቱ አብርሽ ባይነ መገረምታ ገሩ ጋርቢ ረቡም ትሻይጎ ምጨዮ ሰነጀቹ ባይና አዘሲስቲ አናኒ